حي على الصلاة حي على الصلاة. Di masjid kagebang maghrib kameng cirit hanalam diwa geja sedatroh an maghrib kamu wet ranta jersago di sidara di jaa maghrib mata tepet pakan ge imdro di jamaen ngan mas talib kadi wet trogukrung panjong menyaruh jipo bandit nyan baru telah duduk menyeraya umpang gampet jauh aye pradalako bele ada tamulala dalam bujahe be megaya cacat urang jami talaka mentang SMP kesikula ladum ke merek kisah-kisah nageblah Honda dana Honda gaduh mesewek oh getambe jipekruh jungkang na Honda meme cewek kan lepi kesikula golom duroh bule kaji tepu meen wawang jaga aurat bepede tengkop bele kaso pakaian himbe ala barat u Aceh katrok mesayang sapi cukup mesede jamun jino cukup edan inang agam kamu palo menyesegi pergaulan Aceh ngan Medan si getu sahong betiru atra Medan be bangga co atra gop masih jerata simpang tante girang muka tumpong di masjid kagebang maghrib kameng cirit hanalam diwa geja sedatrong an maghrib kamu wet rata jersago di sidara di jaa maghrib mata tepet makan geimdro di jamaen ngan mas talib kadi wet trogukrung panjong menyaruh jipo bandit nyan baru telah duduk menyeraya umpang gampet jauh aye pradalako bele adong tamulala dalam bujahe be megaya cacat urang jami talaka mentang SMP kesikula ladum ke merek kisah-kisah nageblah Honda dana Honda gaduh mesewek oh getambe jipekruh jungkang na Honda meme cewek kelepi kesikula golom duroh bule gaji tepu meen wawang jaga aurat bepede tengkop bele kaso pakaian himbe ala barat u Aceh katrok mesayang sapi cukup mesede jamun jino cukup edan
Inang agam kamu palo menyasagi pergaulan Aceh ngan Medan si getu sahong Betiru atra Medan bebangga co atra go masih jeun rata simpang dan tegirang muka tumpong